dobrodošli u još jednu novu epizodu podcasta Evropskih korena. Danas se nalazimo u Muzeju grada Beograda u zbirci ikona Sekulić. Naša današnja gošća je gospođa Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filozofsko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Danas ćemo pričati o srednjovekovnoj arhitekturi Srbije i kako je jedan francuski naučnik uticao na srednjovekovnu kulturu i srednjovekovnu baštinu Srbije. Gospođo Ćirić, dobrodošli. Bolje vas našli, dragi Nemanja. Možete li nam reći nešto više o vašem prvom susretu sa radom Đurđa Boškovića i Gabriela Millera? Hvala vam, Nemanja, na pitanju. Najprije bih žela da vam zahvalim jer ste me pozvali da govorim za vašu emisiju. Pre svega zbog toga što je riječ o temi koja je značajna i za vaše udruženje i za mlade, ne samo u Parizu, nego generalno u Francuskoj, znajući da je to zaista nešto što je od velikog značaja za negovanje srpskih korena i sećanje na ono što su bili glavni, da kažem, protagonisti srpske istorije i povijesti. Budući da sam ja rođena u Parizu i kao neko ko je već od malena bio naviknut na francusku kulturu, vrlo rano sam se srela sa likom i delom Gabriela Millera, imajući i njegovu jednu od najpoznatijih knjiga koja je objavljena 1919. godine, L'Ancien la Serbe, Les Églises. I znate, kada već nekako kao dete osjećavate sve ono što su arhitektonske forme koje su na onom starinskom papiru, sada dakle već starom više od jednog veka, dakle kada se vi sa time srećete, neminovno vam to nekako ulazi u niti duše i naravno da je to i opredelilo na neki način moje bavljenje srpskom srednjovekovnom arhitekturom. Sad, razume se, sve do upisana studija istorije umetnosti 2000. godine, ja nisam ni znala toliko o njegovoj saradnji sa arhitektom Đurđem Boškovićem. Tu i tamo sam, dakle, kroz tu knjigu imala prilike da vidim da su nekad potpisana neka srpska imena i on vrlo često kao ilustraciju koristi, na primjer, crteže arhitekte Jovanovića, koje je između ostalog poznato ime budući da je on među prvima, ako smijem tako da kažem, i radio arhitektonske crteže ili kako se to tada govorilo u tom vremenu pre Velikog rata, arhitektonski snimio crkve. Kada je u pitanju, naravno ono što je, da kažemo, fokus odgovora na ovo pitanje, prvi put sam imala prilike da vidim tu građu koja se neposredno odnosi na njihovu komunikaciju 2003. godine, kada sam radila seminarski rad na temu poznasrednjovekovne crkve na Kosmaju, što mi je kasnije i bio diplomski rad, i kada sam u legatu Đurđa Boškovića, koji se nalazi u Arheološkom institutu ovde u Beogradu, uspela da pronađem, dakle, ne samo arhitektonske snimke, već između ostalog i crteže i fotografije koje su najneposrednije, dakle, nastale iz saradnje Gabriela Millera i Đurđa Boškovića. Tek kasnije, negde, pošto sam vrlo mlada, tako reći, nakon diplomiranja već ušla u struku i počela vrlo rano da objavljam radove, vidite, 2006. godine je bio jedan skup koji je održan u organizaciji Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Organizator je bio pokojni profesor Dušan Bataković, koji je kasnije ambasador u Francuskoj. I, znate, za nekog ko je već u to vreme kada se naučni skup dešavao, ja sam bila upisana na magistarske studije, po preporuci profesora Aleksandra Kadijevića, koji me preporučio kod pokojnog profesora Batakovića, ja sam učestvovala na tom naučnom skupu koji je između ostalog i ne samo dakle što je održan naučni skup, nego nakon par godina je i objavljen
zbornik radova. I učestvovala sam sa temom koja se u tom trenutku vezivala za deo moje doktorske disertacije, odnosno magistarskog, potom i doktorskog rada, a to su bile crkve iz vremena kneza Lazara i onoga što sam dakle, u tom trenutku proučavala, a to je bio upravo deo crteža koji je nastao iz saradnje Gabriela Millela i Boškovića, a ono što se dakle odnosilo na ispitivanje crkava u slivu dveju gorama. Dakle, jedan Francuz, Gabriel Millet, odakle nam i to interesovanje baš za našu srednjovekovnu arhitekturu, govorili ste o manastirima kneza Lazara. Kada je on prvi put došao u Srbiju, koji je njegov prvi susret sa srpskom arhitekturom, odakle ta saradnja sa Boškovićem? Evo ovako, Gabriel je neko ko se generalno bavio srednjovekovnim hramovima i ono što mi vrlo često u istoriji umetnosti kao naučnoj oblasti kažemo, dakle, svim detaljima, dakle, ne samo arhitekturom, slikarstvom, svemu onome što pripada vizantijskom umetničkom putu. Njegova knjiga, koja je najneposrednije vezana za srpske crkve, objavljena je 1919. godine u Parizu. I on je tu već imao određenih dodira i kontakata sa srpskom kulturom, čak knjigu počinje Njegoševim stihovima, gde latiničnim slovima ispisano, bile će se grabiti u vekove da vam venci dostojne sapletu. Naravno, adresirajući te stihove zaista na jednu bogatu i bogatstvo srpske arhitekture i fresko slikarstva koje on zatiče, bez obzira dakle, što u tom vremenu, pre dakle, 100 i više godina, on zatiče devastirana izdanja. Znate, ipak imajte u vidu da u tom trenutku te počinju polako neka ispitivanja srpskog srednjeg veka i to je najviše bilo upravo pod, pa možemo slobodno reći, dakle, na neki način zahtevom dinastije Karađorđevića, jer imajte u vidu da oni veliki istraživači na koje se mi često pozivamo radili su kao kopisti fresaka, dakle, precrtavali su detalje arhitekture i sve to što, na primjer, evo da pomenemo Valtrovića i Milutinovića, otelovljeno je bukvalno u zadužbini na Oplencu. Zašto to pominjem? I sama dinastija Karađorđevića je negovala veliko prijateljstvo sa Francuskom i logično je bilo da će se jedan Francuz upravo i naći u Srbiji. Sad, naravno, pošto je vizantološki skup koji se još dakle iz tog vremena, Svetski vizantološki kongres odvija na svakih 5 godina, kada je taj kongres organizovan, budući da, znate, nisu svi naši istraživači govorili francuski, kao pratilac Đurđe Bošković je određen Gabrielu Milleu, pre svega dakle, po toj nekoj jezičkoj bliskosti, nije bilo jezičke barijere. Đurđe Bošković je imao svega 23 godine i on je određen da prati Gabriela Millea na putovanjima, kako se to tada govorilo, staroj Srbiji. Tako je. Između ostalog, ti neki, da kažemo, kratki novinarski izveštaji zabeleženi su između ostalog u časopisu Vreme, koje je u to vreme pratilo, dakle, šta se dešavalo, dakle, kada se ceo svet našao u Beogradu na Svetskom vizantološkom kongresu, ne bi li izložio sve te zaista aktuelne ideje o novremene nauke. I dogodilo se naravno da kada su putovali prostorom, dakle, postoje čitavi opisi koji su vezani za to i između ostalog kada je i pokojni profesor Bošković razgovarao sa novinarom Milošem Jetićem, bukvalno kao što vi i ja sada razgovaramo, on je rekao dakle, da je, kada su doputovali do Skoplja, potom do Kumanova, prva crkva koju su obišli bila je upravo crkva Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, reč je o zadužbini kralja Milutina, koja je do tada bila ispitivana sporadično. Imajte u vidu, dakle, da još uvek se u to vreme ne zna da li su postojale dve faze zidanja. Bošković, naravno, kao francuski đak, imajte u vidu, dakle, on je
francuski jezik učio u gradiću Mo, Da. koji je vezan, Pariza, da. tako je, koji je upravo vezan za našu tradiciju i samo činjenicom da postoji taj muzej koji se U kome vezuje za imamo veliki rat. Tako veliki je. rat, u kome imamo i naše oficira, to jest odjela naših oficira. Tako je. I između ostalog, pazite, u tom gradiću su i oni koji su između ostalog bili pripadnici Skopskog đačkog bataljona, isto tako učili taj jezik. I sve to nekako doprinalo njihovoj bliskosti u saradnji. I sad, vidite, recimo za razliku od toga kako su danas maniri i ponašanje i starijih naučnih delatnika prema mlađima, nalazivši se na tom mestu, Đurđe Bošković je zaista kao mlad istraživač primetio da postoje dva nivoa te velike petokupolne Milutinove zadužbine. I on je, dakle za to i svedoči između ostalog i crteži koji su sačuvani u Boškovićevim skice blokovima, primetio da donji deo građevine je zidan kamenom, a gornji opekom, naravno. Jedan iskusan istraživač, kakav je bio Gabriel Millet, rekao mu je da je on zaista u pravu i da se može govoriti o dva nivoa. Dakle, to je prvo otkriće, to je prvo jedno većih otkrića. Uistinu veliko otkriće za srpsku nauku, dakle, gde Bošković najdirektnije otkriva da je taj donji deo građevine zapravo iz vremena Romana IV. Diogena, a da je kralj Milutin obnovio gornji deo, znači to je dakle sve od visine svodova prema kupolama i centralnoj kupoli. Kasnije će se tek desiti da ćemo mi znati da ispitujemo da li je graditelj upodobio petobrodnu građevinu, uklopivši trobrodnu i tako dalje, to su sad već neki drugi detalji iz struke, ali postoji tu jedna vrlo zanimljiva rečenica koja je sačuvana i koju je svedočio lično Bošković. On je mislio, razume se, pošto je nije bio dokazan naučnik, da će nije to upotrebiti i objaviti. I Bošković je to vrlo često isticao, kolika je naučna i ljudska veličina Gabriel Millet bio. On je rekao, ne mladi kolega, vi ste to otkrili i vi ćete to i objaviti. I uistinu, tako je i bilo, taj rad koji se odnosi na dve crkve kralja Milutina i posebno, dakle, gde on razmatra Staro Nagoričino, pojavio se upravo u jednom zborniku radova koji mi u struci nazivamo Melanž Uspenski, pošto je posvećena naučniku Uspenskom. I, dakle, tako je i krenulo. Dakle, taj veliki uticaj Gabriela Milleta i njegov naučni pristup, kako se radilo, kako se razumevalo sve ono što se tiče kulturnog nasleđa, uticat će trajno na Đurđa Boškovića, koji će se vrlo često i kasnije kroz život vraćati na te epizode. Da li imate još neke konkretne primere koje su kasnije otkrića, rekli ste jedno od tih, koje je kasnije, da li su oni se predstavljali više u Rašku, u Moravski deo? Evo ovako, dakle, ja sam pre nekoliko godina imala prilike da se ponovo vratim na dokumentaciju koja je vezana za njihovu saradnju. Zapravo, tražila sam da li imamo nešto sačuvano od njihove komunikacije. Jer to... Koja godina? Vaša 2019. godine, u maju mesecu, 28. maja, uspela sam da pronađem pismo koje je Đurđe Bošković, zapravo je reč o prepisu pisma i ovo je naravno kopija. On je pismo poslao 1934. godine Ministarstvu inostranih poslova u Beogradu. Jer mi smo dugo, naravno, govorili kako Millet i Bošković 1934. godine u pratnji svojih supruga Gabriela Milleta, Sofije, inače neko ko se bavio crtanjem, i sačuvani su u École des Hautes Études, čitavi, dakle, zbirka njenih crteža, akvarela, takođe, između ostalo gospođa Natalija Bošković, Boškovićeva supruga je neko ko je crtao i njeni crteže su takođe sačuvani. To je, dakle, nešto, eto, jedna zanimljiva epizoda i sačuvane su između ostalog i fotografije. I oni staru Srbiju, dakle,
kada kažemo stara Srbija, misli se na Kosovo i Metohiju, Crnu Goru, prostor današnje Makedonije, koji je integralan prostor stare Srbije, obilaze zajedno. Međutim, mi znamo, naravno, postoji čitav niz fotografija koje se u Boškovićevom legatu nalaze signirane pod oznakom misija nije. Ali nismo znali kako je došlo do toga, dakle kako su u Kraljevinu, Jugoslaviju tada uvezeni fotoaparati, kako je, dakle, čitav niz fotografske opreme, skele, šta se tu dešavalo. Kada mi se dogodilo, dakle, 28. maja 2019. godine uspela sam da pronađem pismo u kojem se Bošković obraća Ministarstvu inostranih poslova, obaveštavajući da će on sa gospodinom Miljeom obilaziti pomenute oblasti i da je potrebno, dakle, da se uveze. On kaže, gospodin Milje će uneti u Jugoslaviju sledeći materijal. I onda on nabraja fotografski aparat, dakle, postoje oznaka, naravno, koja je veoma bitna za sve one koji poznaju istoriju fotografije, zatim objektive, zatim različite emulzije. Imajte u vidu da tada ipak je analogna fotografija ta koja je, da kažemo, glavni instrument u istraživanju, skice, blokove, skele, merdevine, dakle sve ono što, znate, nisu mogli naći na svim mestima, jer imajte u vidu da svi ti manastiri nisu živi kao celine. Postoji čitav niz crkava koje su napuštene. To su dokumenti koje ste našli u Beogradu? Tako je, u Beogradu, u legatu Đurđa Boškovića u Arheološkom institutu. Da li možda neki od dokumenta stoje u Parizu, u Francuskoj? Da, postoji Mijeova dokumentacija koja se čuva i koja je, dakle, vrlo lepo uskladištena, nalazi se u Ecole des Hautes Etudes, dakle, njegova fototeka, i o njoj je u više navrata i pisano u Srbiji, kako kod nas, kada je gospođa Dominique Uzon gostovala na naučnom skupu Niš Vizantija, i ona je tada, kao tadašnji direktor fototeke, upravo govorila o Gabrielu Miljeu i njegovom značaju za poznavanje vizantijske umetnosti. Zatim, dakle, pomenula sam i taj zbornik i pre par godine takođe objavljen jedan veliki zbornik koji se upravo odnosi na uticaj Gabriela Miljea i nekoliko srpskih, potom i jugoslovenskih arhitekata koji su ostavili veliki značaj, dakle, ne samo istoriografiji naše arhitekture, nego između ostalog i samim, dakle, svojim arhitektonskim delima, upravo citirajući te neke detalje iz srednjeg veka. Uglavnom, ono što želim da vam kažem je da smo tek 2019. godine saznali zapravo kako su oni uvezli taj materijal i, dakle, 34. godina u pitanju, imajte u vidu da je reč o turbulentnoj godini za Kraljevinu i Jugoslaviju i njihova misija je bila prekinuta budući da je došlo do atentata njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Aleksandra, da bi oni nastavili svoj rad tek 1935. godine, kada su vremenski uslovi dopuštali. I vidite, vrlo je to zanimljivo da te francusko-srpske odnose, dakle, da su dvojica velikih naučnika sarađivali, da se desila jedna nacionalna žalost, kako za Kraljevinu Jugoslaviju, tako i za onovremenu Francusku. Međutim, oni su uspeli, dakle, to da ostvare i tada, naravno, nastaje čitav niz dokumenata, fotografija, kako interijera, tako i eksterijera takođe. I ono što je, naravno, posebno značajno, znate, dok je, recimo, Milje, koji je već bio u godinama, ipak predstavdavao dok su, dakle, fotografisali, Đurđe Bošković je neko ko je zaista toliko vredno crtao i verujte, recimo, evo u skicem bloku koji se nalazi iza nas, postoji toliko detalja za neke građevine, poput, recimo, zadužbine cara Dušana i carice Jelene, mislim na manastir Matejča, koji su obišli zajedno, koji je daleko detaljnije arhitektonski snimljen nego što će se desiti kasnije, dakle, tek tokom 70. godina. Dakle, to vreme je uslovljavalo
jednu pedantnost u radu koju, čini mi se, mi danas nemamo. I ono što je isto tako važno, njihove fotografije nekad i možda nisu zajedničke, nisu toliko česte, ali ih itekako ima i one zaista otkrivaju u pravom smislu reči radost istraživanja. Hvala vam na ovome. Kako možete da nastavimo sada, kako vidite nastavak tog istraživanja? Da li postoji još nešto što bi trebalo da se istraži? Da li možda poznate neke vaše kolege iz Francuske koji se bave ovom tematikom? Da li možete nešto više o tom da... Znate kako, budući da, evo, mi recimo baš govorimo o istoriji arhitekture, kada bismo napravili određen presek, začudili biste se da je daleko više istraživača i u Srbiji, ali i van granica Republike Srbije, koji se bave fresko-slikarstvom, pa recimo evo i ikonama, ovaj prostor to zaista idealno i pokazuje, sve ove ikone u zbirci ikone Sekulića su relativno dobro ispitane, dokumentovane, neke od njih su i digitalizovane, bile su predmet naučnih radova nekih mojih profesora, ali manje je onih koji se bave istorijom arhitekture. I u tom smislu je ogroman značaj upravo vraćanja na analognu fototičku građu, za koju ja moram da kažem da nažalost nije dovoljno možda poštovana upravo ovde u Srbiji, jer, znate, mali broj istraživača se ponovo vraća arhivima. Tu, dakle, izuzimam istoričare, posebno oni koji se bave periodom od vremena između dva svetska rata prema savremenijoj istoriji Jugoslavije. Sve to, naravno, podrazumeva jedno ozbiljno pisanje molbi, dakle, gde svaka molba, čak i ja kao neko ko se zaista preko 20 godina bavi tom materijom, svaki put morate napisati molbu veću Arheološkog instituta, dobiti odobrenje, određene uslove za skeniranje. I dakle, sve to zaista naporno, međutim, ti napori se isplate, naročito kada vi naiđete na neke velike stvari, kao što je ovo što smo između ostalog pomenuli. Nauka traži kontinuitet i kontinuiran rad, a toga sve manje i manje ima. Naročito, znate, to je malo i nametnuto od sistema, budući da se traži i brže pisanje radova. Kada je u pitanju inostranstvo, ja mislim da u Francuskoj mali broj ljudi i mojih kolega se bavi ovom temom i generalno moramo priznati da je i mali broj kolega koji se generalno bavi istorijom istorije umetnosti. Znate, mi se ne vraćamo toliko na one ljude koji su, hajde da kažem, bardovi istorije umetnosti i arheologije. Nekako citiramo njihove radove, ali čini se da smo zaboravili tu njihovu humanu komponentu i vraćanje na ono što je njihov rad. Ja sam imala tu čast da među prvima, recimo, pročitam jednu knjigu koja se upravo bavi osnivanjem Filozofskog fakulteta u Staroj Srbiji, dakle u Skoplju, gde je između ostalog bio povremeno boravio i Đurđe Bošković, a i Aleksandar de Rocco, na primjer, koji je isto imao kontakata sa Gabrielom Miljeom i koji će isto prihvatiti tu Miljeovu podelu na škole, između ostalog, dakle, svi mi kao studenti istorije umetnosti, neminovno smo morali koristiti te knjige koje su u to neko vrijeme pre 20 godina čak percipirane kao svojevrsni udžbenici. Međutim, zaista je na neki način, moram da kažem i da mi je žao zbog toga što se nedovoljno vraćamo onome što je prava, da kažemo, arhivska građa, jer ja sam tek, recimo, radeći upravo u legatu Đurđa Boškovića videla i uspela da uporedim koliko se razlikuje njegova dokumentacija, recimo, pošto sam i mi uradio čitavih 16 skicen blokova, dakle, arhitektonskih crteža, koji su sačuvani u blokovima danas, a kada uporedite sa onim šta je objavljeno i tom nekom dinamikom objavljivanja naučnih radova i knjiga, vi vidite da je objavljen možda samo jedan deo, možda, recimo, svega 10. deo onoga što se nalazi u njegovoj građi. Onda vidite, znate, isto ono što je zanimljivo, jedna živa naučna prepiska. I upravo s tim u vezi
Na primjer, žela bih da evo i našim gledalcima nekako podvuče na jednu ideju koja je vezana za ono što je odnos jednog starog učitelja, kao što je to bio Gabriel Millet, i Đurđa Boškovića, koji će uvek ostati. On ima veliki utjecaj. Tako je. Naime, Đurđa Bošković njemu piše neposredno pred bombardovanje Beograda 1941. godine i on njega vrlo dirljivo u pismu naziva i dalje mon cher maître, moj dragi učitelju. I on kaže da je život u Beogradu postao vrlo težak i da se teško podnosi ta atmosfera. I to pismo je napisano 3. marta 1941. godine, da bi Đurđe Boškoviću Gabriel Millet odgovorio jednom dopisnicom, naravno ovo je malo uveličena dopisnica kako izgleda, reč je o kopiji, koja je adresovana na Đurđa Boškovića, tada je on stanovao u Dragačevskoj ulici broj 27 i on govori da se vrlo rado seća njihove naučne emisije iz 1934. i 1935. godine i da nikada neće zaboraviti tu atmosferu, radost istraživanja, seća se Strumice koja je danas u Makedoniji, kada su ispitivali, naravno on nabraja više tih lokacija, seća se godine kada su se upoznali, 1924. potom njegovog dolaska 1927. što sve ukazuje na kontinuitet prijateljstva. A to je ono što smo mi danas, kroz naučno bavljenje, koliko god da imamo i komunikaciju koja se ostvaruje u sekundama, on je zaista dugo čekao njegovo pismo. I u jednom trenutku on njemu kaže sursum corda na latinskom, a to u prevodu znači gore imajmo srca. Dakle, koristi taj jedan mali liturgijski izvod, odnosno stih, želeći da ga ohrabri. Naravno, on je u tom trenutku zaista bio neko ko je godinama i njihova prepiska se i kasnije, razume se, je nastavljena i Bošković je neko ko između ostalog i predavao na poziv Gabriela Milleta i te beleške su tako blizu i te beleške su sačuvane. Ja ću vam naravno za potrebe ove emisije i dati te fotografije da vidite, pošto je on tadašnjim francuskim studentima prikazao bogatstvo celokupne srpske srednjovekovne arhitekture. I kasnije, negde 50. godina, on će poslati jednu veliku monografiju koju je Bošković uradio, upravo sećajući se na njihov boravak u manastiru Gradac, zadužbini kraljice Jelene, supruge kralja Uroša I, majka kralja Milutina i Dragutina. U to vreme mi je već ne može da piše, umjesto njega odgovara njegova sekretarica i ona mu zahvaljuje na tom prelepom delu koji će biti od značaja za francuske studente. Dakle, vi kad vidite, to je više od 2 decenije jednog naučnog kontinuiteta i pre svega u pravom smislu reči održavanja prijateljstva. Možete nam reći koja je razlika između te francuske škole Gabriela Milleta i srpske škole Boškovića i šta je možda on to naučio i primenio ovdje u Srbiji od te francuske škole? Pa vidite, ono što je u stvari veoma značajno, mi ne možemo da to negiramo. Mijeo uticaj je ostao zastupljen veoma dugo i to, određene možda, da kažemo, iskorake nekih mojih profesora podela na škole. A evo, zbog naših gledalaca ja ću reći, reč je o Raškoj školi, gde on ubraja sve one zadužbine od vremena Simeona Nemanje, pa negde do Milutinovog vremena. Zatim do kraja vladavine cara Dušana i razume se tu negde ulazi i oblast Marnjavčevića u istu podelu i onda taj neki treći segment, on odvaja Moravsku školu, odnosno sve ono što se
kod arhitekture dešava malo severnije u odnosu na prostor stare Srbije, dakle onoj geografskoj celini koju nazivamo Moravskom Srbijom, dakle između dakle u slivu dveju Morava, a što se dešava od vremena kneza Lazara kao oblasnog gospodara, njegovog sina Deskota Stefana Lazarevića i on negde otprilike završava sa Brankovićima. I verovali ili ne, ta podela na 3 škole, iako možda nije bila u pravom smislu reči odgovarajuća, Mija je naravno imao želju da se to nekako, kao neko ko je pionir u takvom klasifikovanju srpske srednjovekovne arhitekture, dakle ima želju da malo sredi situaciju, da je klasifikuje i to je sasvim prirodno i nekako urođeno naučnicima. On neretko koristi i termin l'evolution d'architecture, iako nema te evolucije u pravom smislu reči. Mi ne možemo to tako jednostrano gledati, jer znate, postoji čitav niz građevina koje istovremeno nastaju, ali postoji građevina koja je izgrađena programski kao mauzolej, a sa druge strane neka druga koja je možda samo pridvorna crkva koja je jednostavnija i ne može se to na takav način gledati. Međutim, njegov sistem podele je ostao, verovali ili ne, veoma dugo zastupljen u srpskoj proto-jugoslovenskoj nauci, dakle sve negde do kraja 80. godina i gde ćete tu i tamo, dakle kroz neke studije pokojnog profesora akademika Vojislava Koraća videti da on ponovo se poziva upravo na Gabriela Miljea. I čak i 2003. godine kada on objavljuje, ukoliko ne greši, mislim da je to njegova poslednja knjiga, reč je o spomenicima monumentalne srpske arhitekture u Pobardarju. Dakle, profesor Korac se ponovo vraća na Makedoniju, ali ponovo koristi termine koji su poznati iz knjige Gabriela Miljea. Tek negde, dakle, oko 2005. godine, nakon nacionalne konferencije, pročitani su radovi koji su malo pokazali ipak da ne možemo na takav način gledati, dakle, tu podelu na školu, na stilove, znate, tu je malo i zapadnoevropska historiografija doprinela da se, ka nekom, da kažemo, pedantnijem sagledavanju stvari. Međutim, ono što bih zaista želela da podvučem, dakle, bez obzira na te nijanse koje se mogu terminološki razlikovati, činjenica je da mi dan danas zaista imamo prezentnog Gabriela Miljea koji je bukvalno neko ko je udario kamen temeljac za ispitivanje naše arhitekture, a Đurđe Bošković, a između ostalog arhitekta Milan Zloković, na primjer i De Rocco u svojoj knjizi Monumentalna i dekorativna arhitektura srednjovekovne Srbije, zaista usvaja identičnu podelu na škole. Dakle, a sve to je nešto što je, znate, nekako najbliže i široj publici. A ono što mi kao naučni delatnici imamo potrebe da ispitujemo, razume se da nijansiramo stvari. Znate, zamislite kada vi imate u prvoj deceniji 14. veka jednu ogromnu graditeljsku aktivnost ljudi koji su direktno, recimo, na dvoru kralja Milutina još i nekako, ali posebno vremena vladavine cara Dušana, kada vlastela srpske velmože sve više i više grade različite tipove zadužbine. To je zaista bilo teško, kako ćete to naravno da klasifikujete, nego jednostavno po oblasti i otuda je ta Miljeova podela i dan danas živa i ona koja je najpoznatija među laicima. Jer, znate, ipak je bitno i nauku približiti običnom svetu, jer nauka koja je zatvorena u sebe samu jednostavno ne ispunjava ono što je zadatak, a to je znanje. I za kraj jedno pitanje koje postavljam skoro svim gostima. Zašto je bitno da se nastavi to izučavanje i da li možete da kažete nešto našoj omladini u Parizu, u Francuskoj generalno,
kako bi se možda zainteresovali za ovo što vi pričate i možda neki studenti istorije ili arhitekture nastave ovim putem, vašim putem ili putem Gabriela Andreja? Važno je naravno da se vraćamo na ono što je arhivska građa, pre svega da bismo tragali za istinom. Znate, ono što je važno kada pogledate stanje u kojem su Gabriel Mije i Đurđe Bošković zatekli brojne srpske zadužbine, vi vidite da je to stanje koje je, uprko svim devastacijama, bliže onom originalnom izgledu. Znam da naravno to deluje malo čudno, ali to kažem zašto. Mi smo danas svedoci brojnih restauracija koje vrlo često i nisu adekvatne. Ja ću tu naravno apsolutno pomenuti, recimo na Kosovu i Metohiji manastir Banjsku, koja je upravo Boškovićevo delo. Bošković je bio izvanredan, upravo zahvaljujući Mijeu i tom obrazovanju koje je imao, izvanredan konzervator, neko ko je bio veoma savestan i koji se vrlo često vraćao na svoje skicen blokove i naravno kada se posle 20 godina vrati na određenu lokaciju, ona napiše i dalje se drži, i dalje stoji moja restauracija. To je konkretno on uradio u Starom Nagoričju. Znate, u Banjskoj, koja je isključivo, dakle, njegov produkt, ona je bila zaista devastirana. On je rešio zapadnu fasadu tako da je izgrađena opekom, ugradio neke arhitektonske delove. Možda im nije bilo mesto tu, ali je na taj način on sačuvao sve te detalje. Znate, mi se moramo vraćati onome što je arhivska građa, kako su to istraživači nekada zaticali, jer znate, danas mlade ljudi, recimo posebno istoričari umetnosti, zatiču, to je jedan termin koji ja neretko i svojim studentima volim da govorim, građevine sa suviše make-upa, odnosno suviše šminke koja je nekako upodobljena našim danima, a da to ne odgovara originalu. I zato je važno gledati stare crteže, stare fotografije. I ono što bi naravno bila moja poruka svima koji se bave istorijskom naukom, a naročito istorijom umetnosti, jeste otvoren poziv da se vrate srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi. Naći će mnogo toga upravo u Mijeovim knjigama, koji je zaista bio veliki poštovalac srpske kulture, a evo neka mi bude i dopušteno da u tom pozivu kažem svim mladima samo napred za sreću naše otadžbine. Gospođo Ćirić, hvala vam što ste bili gost našeg podcasta. Hvala vama. Ovo je uradio Đurđe Bošković. Ovakvih blokova je zajedno sa Mijeom nastalo 16 ukupno i na svakom bloku se nalaze popisano svako mesto koje su snimili. I on uvek napiše, dakle, sa Mijeom i onda naravno legatu. To se nalazi u legatu Đurđa Boškovića u Arheološkom institutu u Beogradu. I evo konkretno ja sam otvorila, dakle, kako je Bošković snimio, odnosno nacrtao detaljno fasade poslednje sačuvane carske zadužbine koje se nalaze nedaleko od Kumanova. Dakle, reč je o crkvi manastira Matejče. Dakle, on je popisao sve detalje i između ostalog je snimio i detaljno osnovu hrama. Također na francuskom možete... Sad ću vam objasniti. Ovde u skicen blokovima su beleške na srpskom jeziku, međutim postoji čitav niz beležaka gde tokom rada sa Mijeom on nekad po njegovim savjetima piše i na francuskom jeziku, ukoliko mu Mije, na primjer, skrene pažnju na neku referencu koju bi valjalo da konsultuje u pisanju rada ili recimo neku belešku, dakle sa njim neposredno u komunikaciji, pa je direktno pisao na francuskom. Ali što se tiče samih blokova, dakle, uglavnom je to napisano na srpskom jeziku. I ono što ćete, recimo, vidjeti, on vrlo često do zaista svakog detalja meri sve delove građevine koji, pazite, i on to negde i kaže da on zbog brzine rada izvodi crtež bez lenjira. Dakle, sve je rađeno samo olovkom, bez korišćenja
lenjira. I ovo je isto veoma zanimljiv detalj koji možete snimiti. Jedino je Đurđe Bošković, dakle, pošto je manastir Mateče izgrađen na ostacima prvobitne građevine, koja je po svim prilikama bila iz 11. veka, crkva je obnovljena, dakle, ali je uzeta u obzir i ona prvobitna kapelica koja se nalazila. Jedini je Đurđe Bošković uspeo da snimi građevinu. Ona je kasnije, nažalost, srušena i postoji, između ostalog, u našoj patrijaršiji dokumentacija kada je mitropolit Josip Cvijović pisao da se ona treba ukloniti. O tome je pisao pomalo i arhitekta Aleksandar De Rocco. I upravo je Đurđe Bošković taj koji je, dakle, primenjujući Mijeovu metodologiju detaljnog dokumentovanja jednog hrama, sačuvao one podatke i između ostalog, dakle, kako je taj paraklis izgledao. On je taj rad objavio, međutim, kao što sam i rekla, razlikuje se ono što se nalazi u skicem blokovima i ono što je objavljeno u našoj naučnoj periodici. Tako reći da nema... Da će neko uskoro istražiti to i objaviti. Ja upravo pripremam jedan rad koji je s tim u vezi i koji, dakle, upravo uzima u obzir Boškovićeve snimke, jer su to između ostalog jedini snimci, dakle, tog prvobitnog dela Matejića, koji danas, nažalost, ne postoji, a podsjetit ću vas, dakle, da su veliki istoričari umetnosti, ne samo Đurđe Bošković, nego Svetozar Radojčić, bili saradnici Muzeja Južne Srbije, koji je praktično preteča našeg današnjeg Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Kragujevcu.